Miss Universe final result kan chevek to a Mexico nula Andrea Meza chu zangni somni Miss Universe lal khum tir ni in Universe nula fingle mel chapera tan than ani tunchuma hian Miss Universe thanna ne izo ta ka top 5 te in elna zona le chana te kha mizo chonge yin in ngai thabe chim te ang tungi chang thiam iti ber comments lama ilo soi ve don nia keini tan tho chan tu kani a khothang lama me ni som paruk pathiani zana khan Miss Universe somruk pakwana chu kumsang ka zakwa somkwa pasaria anlo nei to na Florida USA a Seminole Hard Rock Hotel and Casino wa chuan nei le ania hansoi zaw masa ila Miss Universe sangni somni thanna hi COVID-19 shipui wangin sangni somni anei tura anruam manchu me sangni somni pakhata nei ania hei hi Miss Universe history a kumpela nei voi thum a thlenna ani Miss Universe sangni som pali kha January sangni som panga athan aloni to a Miss Universe sangni som paruk thanna po kha January sangni som pasari anei aloni to ane tuntum hi akumpela anson hlat voi thumna ania anna son hlat berchum ani bok me tha a dei anson ani ti chuan me ni som paruk sangni somni pakhata final nei ani ma ni ni vel khan ramshang shang somsari pali achanga inti siak tura ronkal nulana tak tak te chu thil dang chi shang shanga in elin swimsuit competition te evening gown te le ami malakom na te anneya heng ni ni malama anin elna te le ankom na te achang hian semi finalist tour somni pakhat than chu anni amma kha chon top 20 than chin ania mase tun hi fans vote manga pakhat an than bel tir chum ni na ani hetiang hi Miss Universe sangni som pakwa khan anlo ti to bok anu nung berle adot tua anti dan anglo takin continental grouping chu an nei to lawa semi finalist a pakhat an bel thungani heng top 21 te hi swimsuit competition an nei le a kumdang alo omchin opening statement round anti second som panga vel chunga andu zong an soi chin chu anti top thung chuti chuan top 10 a anin thli film le a top 10 te chu evening gown na in el le in chuta chang chuan a thazwal panga an thlang le ani top 5 te chu in el le in zo na an shat lok mia lo chu an judge po fu te ne na chang chuan zo ania heng contestant te hi zo na har tak tak zo ania zalen taka chang turati anni bok hemi round hi atop chuan a chang thaberangai chu Miss Universe puan aloni ta ne soito angin sangni somni Miss Universe than Mexico nula Andrea Meza chu Miss Universe sangni som pakwa Josebini tunji chuan alal lukhum chu ahlan chhongani tin host te po hi andwai lo hle a TV host lar tak Mario Lopez le Miss Universe sangni som pani Olivia Calpo te chuan an hosa hei hi kumnga chung azona lo host to Stevie Harvey an thak voi khatna ani top 5 zinga hian Mexico, Brazil, Dominican Republic, Peru le Kanram India IO achhuak Liva Miss Diva Universe sangni somni Adeline Castellino te chu anin hlang kayani heng top 5 te hi zo na le chana round na atop nan anin elle a zo na te hi judge te siam ni in an mani zo tu tur chu number in ziakin an potle ani he an chan na hi an ngai to na thuk takatanga chuak tur ania tin an chan lai hian anin ring tok le tur ani bok zona chanan second somthum pek ania second somthum pel chuan an hun atop ti shatina dar ti rigwat ani donani ama saberatan Mexico in ma shoakin number 8 chu apota Miss Universe sangkazakwa somkwa pasari athan lo ni to judge Brooklyn hena changin zona adongani Brooklyn zona chu inram shwai tu poimo tak ni tala engtin nge he chipui COVID-19 hi ibwai puyang ti ania Mexico chuan changin COVID-19 ang shipui hi chu boipui dan chaber po hi a om karing lawa ma se ram shwai tu chu lo ni ta ila tun ang din hona kan din ma chang hian lockdown hi ka kalpui nge yang achan chu kan tor zo rwal lavin nunna aswata kan mi le sa cheu te hi kan ngai saka ngai ani chu wang chuan atir phata chang khan ma kalange yang ti in achang ani Mexico hi atira a o abandeu na in chatak chuan achang thayani panina India in adota number 6 potin judge Arena Del Rio CEO Tatiana Nena changin zona adongani Tatiana zona chu COVID-19 in ati boiram shang shang te hian anram economy ti chia in lockdown an nei hi tha iti nge COVID-19 kai tam tak anom thei ti sha a risk la in kalpo an phal hi tha iti ti chu azona ania Adeline chuan chibaile Universe India achanga local kani nale India in athil tonto mutu kani angin thilpoimo tak mai pakhat sha thar kanaya
chu imangai te shisel na aya thil poimo hi engma a om lawani tin shisel na le economy hi a in buk tok angai bo chutiang tur chon sarkar hian ma ala ka ngaya tin mi puiten economy ina tor launan sarkar chu kan troi om ve tlat turani kalome ti ina changani India hian achang thahle boka Miss Universe turatan shet na le theina sang takanei ni inengayam adang hi en le zel photang pathumna ron chang tu hi Miss Brazil Julia Gama ania lekha a hian number 1 potin judge Cheryl Atkins Green ne na changin zona adongani Cheryl chon zona zotin ram tam taka chuan meichia te hi ram shwai tu ni tura tling tok lawangai annania chu ngai dan nei ram te chu angik lo sia han sha tirte ti in Brazil chuan meichia te hi kan society a theu kan poimo ema mi pati anga fuile joy om kan ni ve lawa wangin kan then ve thei tur ang po kan thleng thei chin lo khovel hian meichia te thil ti theina hi amamo a chan chu chan nein kan omani meichia zongzong te hian kan nuna hian kan thu berani ti hi sha ilaka du'a chuan ni e kan ram kan hlamtan hian thil ti thei tam tak kan nei I thil ti theina te mangtang ka yang che ti in chana thatak a pe ani Miss Brazil chana hi a thahle mai boka hemichina aringot po hian tunge Miss Universe ni angti kan lo ngai tu arau ome tin Miss Brazil Universe hi Miss World sang ni som palia khan anram Brazil tan alo chuak to bokani Palina a Dominican Republic a changin Kimberly Jimenez aron pen chuaka number 7 potfu in Judge Christine Duffy Carnival Cruise Line President ne changin zona adongani Zozibini Tunzi Khan Miss Universe lallukhuma khum Khan meichia la no pang tak te hi shoi tu ni dan injiti rapoi mo zia asoya Miss Universe lo ni tala chu engtiang in nge ihlen chuang ti zo ani Dominican Republic chuan tong le saktu mangin chana apea chibai ule zona wangin kalome karon seilen na hian meiche tam tak kan khosa a chung ho chuan anma ni ka puilet ve theinan minti chakani katan a hlok na om chin lo ma se ka sha chwa tak chu midang puinan le choi kanan hian ni na kan mamo shan lawani kalome ti in ani chana po hingai to chian chon a thatak zetani ato pera Miss Peru Jenik Masita chu zo na nunung ber chang turin aron pen chwaka number 2 chu potin Judge Zuleika Rivera kumsang ni paruka Miss Universe lo ni to hne na chang chuan zo na dongin Zuleika chuan zanina min lo thlir tu mechia te zinga pong sual le tharum tho na tok mek te hne na hian enge isoyang le ti chu azotani Miss Peru chuan chil taka anom wangin ka fak nge yang thil har sa takkara andam chuaka keipo nang ma ang che ka ni ve to asin katiang ka thon thu a nge chuan ne na ka changa chu wang chu ani me chanau pang tak tak te tan vo India hian advocate kani chil takadam kho chuak ania ne na changtu an ni bok tin tuma I o chu hu botir su ang che ti in achangani Miss Peru chana hian thinlung adekhle maya tin ama lo ton to nge yani awangin zo na chan har tak chu chan na thatak ape ani soito angkhan Miss Universe somruk pakwana atan Mexico nula Andrea Miza chu Miss Universe atan than aloni ta a India in Miss World kan nei nun berkum kumsang ni som pasari a Miss World thanna a khan andram Mexico tan first runner up aloni to ani tin a continent anga thanna a Miss Americas ni na aloni to bok Miss Universe sang ni som ni Andrea Miza hi kumsom ni parok mi ani ole tu zo na chan na khange tha iti ber comment sama lo soi vela Milarta News Channel hi ilola subscribe vela wani chuan lo subscribe ve nge bokla Milarta chanchin ngai nom tak tak nen kanin mu fo don nia